nangabe nje tifote ku Telcas amatekulala ting10 ingcenye mina ngasinza angithola ngasinye noma 2 bese ngatithola vele Shiba mana ngahlupheka ke ngehla ngenyoka tibhedlela tinyanga konke lokulusito kwathi ke nga 92 lapho bese ngithola ama results lase ngeke ngiselapheka ngathola nga 91 ngoba mina no speed useyisoja ngiselisoja na ufunza ke Timothy uthi yena wonke umuntu wesifazane kufanele ahlobe angatihlobisi agqoke kahle azisa ngoba kuhloba nekuhlobisa kwehlukene nangabekisa nje lendlu nje lenipendiwe ihlobile kodwa icrash ayivami ukuhloba ivama kuhlotshiswa wase abayekela ke babenda lokhu lobashisekele bayekela lokuyindalo ngoba kuyindalo kulalana komuntu wesifazane nalomduna lokhu lokunye kusinengiso ngoba sikuphi lesikhala kulolu mduna Muslim lolthola la eJozi naseSwatini naseThekwini lenta into leyodwa lekhuluma into leyodwa but sine sikhuluma lokunengi kakhulu yabo nje lelivanga lokhuluma ngalo ukuthi abantu kumele bagqoke